Good morning, ma'am. Kurumjari Northeast Window के अयोग्य न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम मीटिंग ताबीरी बसिंगबु तराम नोक्चरी ngasi ke khoi national media da phong riba amadi manipur gi tongan tongan ba pause sing da phong na riba pausing si khanan nei na bagi damakta khoi gi studio da hujik lengsen duna laibire khoi kai khumna jari bo oza Dr. Yumnam Premananda, head of the Department of Law, Manipur University, ozabu Northeast Window gi mekai gi han taraam nokchari thakachari oza ngasi khoi gi manipur da phong riba tongan tongan ba apau sing da phong riba kano sing thalak chungi da han da media gi kano sing da national gi media da manipur related over karam karam ba pausing khoi coverage tawe dom tang highlight tawjege akoi Times of India da Myanmar border will be fenced, says Saha. Akoi gi the Mizo Post will protect Myanmar border, stop free movement into India. ASEAN is that India will fence its border with Myanmar. Sunday Times adagi Hindu Bureau da susiga manaba koi gi Amit Shah gi border fencing gi matanga thador ko statement chel koi story wena koi kanu headline story wena phonge loina da ngasi gi Indian Today da amuk siga related wena phonge bisina koi gi Mizoram CM Laldu Homa rises opposition to center's decision to fence India Myanmar border haibasini matang se da za koi ahan bada uzada asiga related nandom lakterege akoi gi Amit Shah na thamiba kanogi akogi Indo-Myanmar border se fence tawrani na hairiba masidai sida akogi makhat odana makhat tasin biro akogi Mizoram gi Chief Minister Laldu Homa na masigi against ta kano torokpa magi thoglai statement sigi matang da ozana ase ahan bado za kramai thambini akogi ahan bada paunai na busida tabi bi miyam khoida kanogi news TV ki makeri khoram jari ado khoi sidi ujiki ahan khoi han ba kanoni ko hangbiri ba khoi analysis tawdu si Amit Shah na Honorable Ministry of Home na mana center to fence Myanmar border shun na haiba port ama si khabar ayam da masi headline ni ina pajabada aduna sigi si yamna need of the hour ni need of the hour na ti thengmal labani da thengmal labani haibadi India ga lene border se ko sea coast ki samudra gi si hundu omakanda samudra gi sibokta Indian gasai gi coast guard mayam sina hujik si piracy gi kari gi lakpadagi samudra su crime mayam tawre high si da su adagi Indian Ocean si da su tawbudina madugi khoi gi Minister of khoi gi national affair naga Minister of Defense naga akpa kanoni hujik direction ni piri se masida khoi gi India gi vigilance tawna thamiba Indian Ocean da Arabian Sea da thamiba ship mayam se loina active news doji warship kade aduna sibokta khoi gi samudra leiba border sibokta asuki matik section na thami aduda akhoi de lai si India ga Bangladesh ki border am leire ade India China ga border am leire adagi di India ga hujiki Myanmar gi border ga ade India Pakistan border ga border mari ne ba India da leise ngasai gi sea coast ki asang ba sea coast du hundu omaga aduna border mayam si well fenced ni fencing to bodna ti border sing si loina ba high tight security ne khoi de leise quite tight security prithvi gi tight security leiba border ching manungda akhoi gi Indo Pak border se India ga Pakistan border se adu amani ana una kana leng bok to nongai kap to ni border si da India ga Pakistan ga de India ga China ga su sabane masi border si ju una kana leng ba mi kana lawak bok to nongai kap to ni haibada su mate section thang lower ga thamme border se kaino border haida leiba am was international boundary am lei doini boundary du magi country sing du ngakcha doini ba aduna madu ain ya da mong de any mi ma sang pose masi border da khoina phaga da bani kaino foreign order na leini aduna any document yaw sang pose phaba natragana kaino chinna ningai oregana madu khoi no mai kapaga mi sing du mafam du dum kaino loisan mo khotpagi posi leibane border sigi aduna masigi border si Manipur ga Myanmar ga leiri border se masi India ga Manipur wa nati India ga Myanmar ga haitare 1643 km long border ni Nagaland kha yaure Arunachal kha yaure adagi di Manipur Mizoram samai to loina samna bani Mizoram masigi border se India ga Myanmar ga ada P3 da khwai dagi section da border se sine free thamba pora sai moi maronda the porous di nati sidi porous haiga di kharam khaba kharam ho bai wani sidi pura unprotected border ni border am to later free movement taw yaraba
aduna masi border si khoi amisa ji na masi fence tawni kaina Guwahati lokthok pose masi mati well good yamna khu welcome tawi endorse tawi tawbu this is very late yam late oire late oire so late is better than never do so tok do tawbu no phai adom khala tawi bu chumi ada border si fence tawi da bani kaina ga atoba chief minister kharna yet pase ina khanbada masi lebang masa ta da ba mawongni aduga yefam thokte haidi tonga tom leibak ne ba Myanmar sa topo leibak ni adagi India sa topo leibak ne ba border fence to si this is no right of any other country na kuting jamba yate ada topo state singna Mizoram ngum Nagaland ngum state macham chana yet por da be madugi mogi right leite ana border fencing to ba lore na koi amisana high se to pam jo high koi ki free movement regime se 16 km ki si should scrap to lo thoni na mana high ba masi lam lo to po chum bi na ka masi akoi mani ko thoi bi rang se akoi pdf po hairo cdf po hairo mayama akoi transborder terrorist mayama yaure high ba ki adi foreign machinery koi lo maronda niega मीज नेग लंपी नत्र पैसा पी प्रोमिस लान याहनबा अदुनि सीना की दगी कोई स्नाइपर राइफल कापीबा अदगी लॉकेट रॉन्चर कापसलेबा अदगी एंटी एयरक्राफ्ट कनो को पाइदना लान द तगदोबा पृथ्वी द सिनबा लान की मतम सिनबा कन्वेंशनल वेपन मैच सोमलप नि मोनि सिनैसि अन मसिदी इंटरनेशनल लॉ दसु यादबनि अन समजम लान ते मणिपुर की मोरी दगा तौरिसि फुल स्केल वार ने सिदी अदुनु मखोइना 352 थमिरो लावसि 352 हारगदि नेशनल इमरजेंसी 356 नते को सरकार उठायरगा स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी बैकग्राउंड तौरे है ना थंब इमरजेंसी नतब 352 हाइसिदी नेशनल इमरजेंसी व्हेयर देयर इज वार व्हेयर देयर इज एक्सटर्नल एग्रेशन व्हेयर देयर इज आर्म रिबेलियन सिगी अहुम जिल लेरा कांदा नेशनल इमरजेंसी थमनेब नेशनल इमरजेंसी थमवा यामने कोदी मोरे का टेंगनोपल प्लस कांगपोप की पार्क खरा अदुगा चुचामपुर एरिया से सीधी कुकी मिलिटेंट सिंगना कुकी टेररिस्ट कुक चिन कुकी टेररिस्ट ना अखोई म्यांमार दे चांगपा फॉरेन मशीनरीज मयांग पुल्लगा अखोई दा कॉन्स्पिरेसी तौर मसी ऑक्युपाइड टेरिटोरी गुमने अखोई लेरिस कराम ते लुम त चनद्र मसी दा मोइन लॉकडाउन म तौर मोइन ऑक्युपाइड तौर थमबने अदर मसी सिदी अखोई ओनली सॉल्यूशन इज 352 आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी बिकॉज़ दिस आर्म रिबेलियन सु लेरे एक्सटर्नल एग्रेशन सु लेरे अदे वार लाइक सिचुएशन लेरे अन मसी दे अखोई 352 थंबिरो हाइना बखोई हाइब हौरबने न खमदा सि राइटफुल स्टेप नि अमिसाना तौरिसी अदुगा ngasai question du samdajaraga Mizoram ki honorable chief minister ai gedi Mizoram da kuina lerambani na adum loi khangne ma ga su charak ma ham khangnam na te dum charak ma khoi dum kanu taw yeduna cycle khar gi dum pulle Mizoram ki honorable chief minister lal du homana akhoi da Mizoram akhoi manipur si da mati jam ju yeli fencing ju yeli degi free movement regime ju yeli biometric yeli NRC adum yele ma se yet pe leina ma na ma leina khamada aduna ai thamjani ji kaino ha kanda akhoi gi manipur da PR laba yai kana mana observation pi ai khada mas unnecessary ni unnecessary ha ga di state ki relation between state and state manipur gi ni coin haije se leba ani gi nataba Mizoram manipur Mizoram Nagaland ga state sing ji jamna friendly relationship am laigadabani adu northeast is pitu big bani na whole northeast ki population si di Bihar UP ki population jog japoteba lam ju sing ngakta ni akhoi tam si di khujin mamayo pha poteba aduna akhoi gi whole northeast India si Arunachal ngom khar chawba si yenga kanda akhoi si entity amani lowe koi di whole northeast si amakhatani logje ba koi di saksu su loi mane khoi ma schedule tribe mayam na khundaba lamni tribal ngakta ni maiti also one of the tribal ni akhoi schedule tribe oidabe wani aduna khoi no mudi schedule tribe oirani samana doine khoi mayam se ana khoi gi sei da khoi mayam khatna dana ai gi nangi tawna ba sim sumde aduga yamna khoi na thamjani na khoi gi news kanu TV si gi ka kutang na thamning si this is nothing interference in the domestic affair of neighboring state ki domestic affair da khuting jam ji khoi leba ma sa ta da ba chana da ba po ne ba moi da khoi thingjan bi kanu Mizoram gi Nagaland gi domestic affair da akhoi gi Manipur gi chief minister su Manipur sarkar ju khuting jan bi da ba adagi di masi sarkar wasna te ko civil society organization su mogi maramakta mogi YMN ga ngambu ba student organization ngambu ba tawe si su tawba yadi kagi no masi tonga jurisdiction Manipur is the entity Manipur state ni Mizoram state ni Nagaland state ni different state name mogi sarkar tongan mane sei da madu chummi chumde kai hai bi right am te mamang di man hai gi bane mamang gi mana man head sarkar wasak lor matung da Delhi gi khongchata honorable prime minister unare home minister unare external affairs minister unare road and transport minister Nitin Gadkari unare adu unare man halak pada Kolkata gi Mizoram house ki mamang da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯥꯔꯗ ꯑꯥꯏ ꯋꯤꯜ ꯅꯣꯠ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯕ ꯗꯤꯁ ꯑꯅꯗꯔ ꯊꯤꯡ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯇꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ also face same problem with Manipur. This is ꯀꯥꯔꯇꯤ ꯏꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯊꯤꯅꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯤꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯇꯣꯛꯇꯧ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯔꯨꯠꯁꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯨ ꯅꯣꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯁꯦꯇꯜ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯧ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯅꯣꯏꯁꯨꯅꯦ this is a warning to the Mizoram the Sunomadi Moishing Nui Matalan Horagana same situation will create in your state also adu the makta preparation like you adu mota Manipuri kanosida kwigi toto watoxi noina ya here yes friendly relation type ta phana hona budi su kai ko mating pangi court ke honorable chief minister han highway phay adu natadana yamna mo leba mosang ta do mong da ran ti ki kana ba kha thibe da makta masida internet affair khut thing din mase masidi highly condemnable things ni magi matang se thambiri se matem tangai keno thamjage ja khogi magi Mizoram gi CM gi advisor na CC putu Mizoram gi lambi si athu matam da loisena ba NSIDCL da high kre habagi create bi ga thoklak pa kainom su laike sigi matang na so jai khatang kana tawbiram khasam tabiram lambi sem se sigi Susampur to Aizol gi lambi si di si national highway ne ba ko adu masi sem lambi sem di ga su kai di khale lambi si loi phawam thoidna ko adu tawbudabu lambi intention du yeng ta ba khoina intention du hojilai birang sida moina imphal om hagal to mohutta asom duina Aizol du chalagi kana haiba intention adu di lali dana ko kaino Manipur Mizoram is a different entity ni Manipur amani Mizoram amani adu lambi sembadi I am not objecting lambi sembadi phayeba lambi di moid nataba loi sembiba adu tawbudabu akhoi asoma kana moina khali se Greater Mizoram gi kari gi adegi di asongi lambi si leraga adu even kano dagi Myanmar de changpa kari lalhobokta Aizol gi hospital da kai yengam bagi wari asana phal na kaina thana ba khoi na phangi dana ko masi de sum daba lambi sembiu akhoi masin phauna si haiba du de well and good yam phai European country da di European Union ma kha da lebi state sing di akhoi gi bisa gam da chana de loina ba free movement lei ne adu moi gi di atana sakhot khrabni ka su kai de akhoi Manipur da di almani sakhotte kanglu sing si akhoi gi micronationalism ai gadra micronationalism hai tare magi kanglu ki te khanba adu magi wakhalo na ma leijaba notice ne adu madu da di akhoi intention du yeng tare lambi semo what intention mana sai gi akhoi gi Susampur da tare ba akhoi cookie Manipur gi cookie ni ko there's not Mizoram cookie noina ga lal dohana hai lal du howana hai bada asu kano da more da aigi prajas aigi mi so e kana ga mana hai bam su yogi bane adu su hujiki mai le ni hamgi re siga highly condemnable ni magi cookie na temi sidi very clear more da cookie mi sam som ta ga di adu mi sam sing do Manipur gi cookie ni mi magi ga ma kai mai le nandi adu na mano ji lambi semo haidra moi gi kano na secretary na hai se madudi adum phai tawdabu intention do Manipur Imphal ga mari tatna ba oina adu gi lambi duna chatlaga moi kari loi tawni hai gi pot ama laga di this is adu intention do phate adu di tawganu tawdabu road lambi semo si right of the people ne lambi sem dami tawdabu ai asengba de khoi di hujikti inner line permit ka su leirabani na Mizoram ga Manipur ga loina ba Susampur gi kano de khudung se hai moi gi Aizol gi thangna ba dai masida dune samphai ka Mizoram ga akhoi gi Susampur ga thangna Phajol ga thangna ba asida asengba di check post am hang da mani akan ba check post akan ba di inner line permit leirabani hujikti inner line permit leirabani na asom dagi inner line permit ki matung ina di Manipur gi mi na ta ba changak pam te yaro doine ba aduna adu potu leibne certain exemption lei adu inner line permit check tawna ba asi akan ba check post sama border si hanga da ban adun lambi sembagi mathata check post sama hanga okay check tawda ban Mizoram de lakami singju akhoi som de chaki ba mi singju adu gi por ma tawar khale masi da akan ba police ki kano ma change du ga lambi semba this different thing tawda bu intention should not be modified sine ba heading
Kasi oza jana yamna marik chungna thambire ozai mathang se khoi gi 1972 sai da khoi gi kanosna manipur statehood phangkra matung na khoi handa ki khai mathoi shuba statehood si phangbagi nising tharam si pangthokpa pangthokpham thokte na khoi pripak na phongdorak pa adagi total shutdown lak thokre kana khone sore panana sigi paw sing sing ase khoi thengare masda hai se khoi gi chin kuki jo narco terrorist sing ga khusam naraga kuki narco terrorist sing lamdam se da yelhongmi furup sing se muthalage hana tatharakpa ase lalongni masda da khoi gi kanglei pa ki chahi humdra manga chupna loi chansinduna khoi kanglei cha sing hingbagi hakje pumba manghan bire adu loi mapu india lenga ke chana kya ge thoksil haibadi masel loisenabagi loisenhan ba haibadugi makara chatharakpa aron ba masung aphong ba lalongni haina khoi kanona susi phongdore sigi matang gi oza ozam se karama yeng ba hos ani ni go samjan biri sia amana statehood day celebration toba tawdu si kuidre 21st January hayeng or mane ko sigi porama nakalam da governor hoy edi chief minister hoy kai hoina su masigi akhoi ki greeting pire ko thagar wahai pire nakalam da na akhoi ki pripak na boycott tawi haidana haiba statehood day se adagi di 26 January se amu masi total shutdown to goni haina sore pai si moiga sangbada socialist revolutionary party of kangnei pa khai aduna sigi ani sidi aina yadaba ngaktani ko ani makse aina yadaba idi unlawful activities prevention act 1967 makhada moise unlawful activities ni unlawful organizing la pokrabneba ministry of home affairs na india gazette form notification da aduna moi matang si chumbalan ba khone yam kana kamin pibia de kaino they are unlawful organization as part of law global land means india gi law matungina aduna tawbudabu masida khoina ani khak thamningi akhoi moi boycott to this another thing moi na to khoi chumila le haibe ade kaino moi unlawful organization ne aduna adu potum le jarga manipur 1972 की 21st January द स्टेट खुद ओइबनि स्टेट ओइबा हाबा अकोइ सिम नोनिंग जानि द मणिपुर की इतिहास की वारी से अकोइ सिम मनिंग खा तंबा 3000 नदि 5000 ईयर ओल्ड लेबि हिस्ट्री लेजेबा इंडिया की स्टेट सिंग द हिस्ट्री फजना लेबा अदुसु रिटन हिस्ट्री अकोइ साइथारो कुंबा बायना कुमजु पागा निथौगी द अकोइ रॉयल क्रॉनिकल लेबा अदुम लेबा ने रॉयल क्रॉनिकल लेबा सि पृथ्वी द यामदे अदुगी मनुंग द साइथारो कुंबा बा तोगा चाही खुदिंगी अदि मतम अपडेट तौर एनी थोप थौदो सामू भाबोक द सगोन हारबोक द लान चतप लोइब रेकॉर्ड तौरम दुइने अन सुमाइना लेबा हिस्ट्री रिटन हिस्ट्री लेरगा या फजन लेबा ngam basi adagi manipur amani adi mas manipur di masagi constitution lei ako 14th century gi loyum bo silen haise adui matung ina mayam se loina mai thabak piraga lan leba ngang lei adui matung da india na ningkha tamdringai da khoidi india gi constitution loidringai da manipur gi manipur state constitution act 1947 haidan leijaraga manipur gi constitution leijaramam ne akhoi 1949 da india da pun bane ba aina adu samjan da ri kaino kanda achuk sahor karba masai constitution leijaba history of constitution written history leijaba ningthau palamba ningkha tamam badum leibak india da merge dore merger agreement 1949 gi merger to lan machu mades different thing I came thamjaro aina haije di merger tor matung sida leibak amaga leibak am pun bane merger di india ga manipur ga merger tawnai ne adu da sanga ka na manipur sibu parsi state ne parsi status lere sidi yamna nonga pone haibani da aduga ako iranga horaga mayam hesitation ga tawraga union territory mo ore khalaga mu state khut ka phange 1972 da ana manipur history je sang lakpa ningha tambagi nungai ba digi ningha tambagi sakthok chani hoiba south asian countries sing da constitution leramba leibak ni kaina haiba je loina kakthuga khoi a india da punba da अखोई की स्टैंडर्ड अहुम अखोई की मियोय बगी स्टैंडर्ड अहुम थर्ड स्टैंडर्ड ले ठोकरे बखोई जी अतोप यूपी का बिहार का मयाम से स्टैंडर्ड का मानता बखोई जी पार्सी स्टेट है चीफ कमिश्नर ना रूल तौदु स्टेट होगा 1949 यावसल लुरे इंडिया दा अदु चु इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जी इबो लोगे कांदा अदु आइना मस या नोनिंग जी कम अदु न स्टेट हुड फंगे काने अमोम द इकाय दी 1949 द अदुम फंगदौ ने हेक चंगबगा स्टेट हुड फंगबद नते जामुइन काश्मीर बुदी हौजिपुति मागी स्पेशल स्टेटस लेत्रे अमाइना खो स्टेटस के पीरग लेरमदो बो लेबाग ने अदु दु लेहौददना कमाइन सोइगनो खंगदे कोइदि पोपुनति मतम दु याम सोइबा हिस्ट्री द सोइबगा लेगरे अदु की सैथिंग दु नि हौजिपुक वारी जे हौजि इरांग थोइसे अदु ग मरिरुम लेनरेबा अन स्टेट हुस 1972 द फंगे 1949 द यावरोगा इंडिया दगी बो मतम दुगी इंडिया दु अखोइना बो चाखोले देबल नाकल मदा
ajai kano tau building am leiba adagi di car leiba du nataba constitution gi history gi yenga akoina sakhot pa moi di hen ba khasu leiba adu ba loi kauk thoga pass hi state 1949 na pulle adu ga union territory phangi khalega state hu phangi 1972 da adu su mayam irang tau na chata sangsar mayam adagi di political organization mayam agitation tau last 1972 da state hu phangi ana sigi history si di yamna noning ba history ne ba sigi history si gani aku sago nar podeni akoi nga si wari ba irang thoi akoi ma je khadari se this is a part of our some mistake in the past ne ba ko adu tawbu tabu state hood day tawba boycott tawda ba I have no comment let them do akoi di aine yabu tawdong ni na ko adu gi wa phamai thamjai oza mathang se akhoi kano siga thoiba ilang siga mari leina suki matik yamna wa batang du leta da phibam haiba dum dane ko nuji lan thengna ga leisi seida akhoi gi ruling gi MLA khradi thawai manglaba su mangjerage moreda zatlani haiba yaw lesini ase ko mapalom dagi changthilakwa maroina akhoi gi kano singsina akhoi handaki moreda thokiba akhoi gi afaba khulai matik jana paiba gila hoba sing haiba tare moreda akhoi lebe state forcing da nongmay amadi bomb sina rakana kanna landarak bade ko state personal sing hatpa adi asok apan ke ama yahon kiba sigi matang seida koi gi thawai manglabasu mangna koi moreda changa gi du state forcing da koi gi pukning thawna haptuna pham du da kano tawrake na phongdorak ko MLA gi ofam se masi headline story on su kara ga khabar pause ayam da su me man na phong haiba tare masi da oza masi kama yeng bibe karam MLA na haibi no ruling MLA kharadi hayoja masi yang kan haining de ko khoi MLA sing si koi aseng budi akhoi na khamjagi baduni ai nangna khallaga vote ka ki ba akhoi ji rule to biu haira akhoi consent pi ki bane through election secret ballot toraga akhoi ai sida su dung sai du mari le ne akhoi thoiba akhoi bu ngakpi bangam dise praja maya hingani hali lan kapna ga sibana ti praja ji nongmai kapna ga dang kapna ga moi ju kapa khoi nu kapa to nongmai du par mana ti mi la thi ga ha le ni praja ji kwakta da hali du la ga nungdang hali ni adagi di hauta ki du mi gi singjan ba chalu bani singjan bani singa kang ba adu ko thi ga ha tu ni par pulaga adagi di ngarang na kanu gi ning thau kong gi tawri du la ga mafam du la ga mi du thi ga hali ni mi sumaina si ba kholi mayam angang mangi ba kholi mayam si mayam si akhoi phok da masi solution pibang gam dija sing madi akhoi MLA sing de son ba akhoi MLA mantri sing sina mathau tau da gi ne ba sing madi adu masi mathau tau ji kalaw bi tau dinu ha kan akhoi gi right to yon thoki ba asing madi board ta paisa khara lupa lising ama gai ji no mo da para di sahi manga si da lupa makhai lupa ta ba ne mi lup makhai gum lupa gum da akhoi gi right to yon thokre yon thok puja akhoi na kan na hai ba su yadre ade mo ju tabi dre kai no bu akhoi si asing badi mo si akhoi gi mihut they are the representative people ni akhoi di board si ka akhoi gi laira karak pani na we are the ruler we are the king gain sakre adui po se akhoi democracy ge akhoi si akhoi ai hai do democracy akhoi immature ni manipur leisi manipur se democracy di chachaba adu democracy gi mahau khangdaba aduga democracy ji kamai tawdu no akhoi praja sing illiterate we are illiterate laite hamante ko democracy gi लाइक हाइगदबो प्रजा सिंसिना खंगदब डेमोक्रेसी करिनो अखोई हक करिनो अखोई रिप्रेजेंटेटिव करिनो अखोइना काना थादगदगे खंगजदब मी अपंग गाक्तने बकोजे अदुना अदुना अखोई वारि से अदुना अखोई सुम पंगबियु सुम वासी अदुना लोइ सिदोनि मैतै सि सोयरदि काइगिनो हाकांदा पंगबनि अदुना अखोई डेमोक्रेसी सिदा अखोई स्टेज असुक मते हंदगरे वी आर इलिटरेट इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट अना होजिकी MLA सिंग मंत्री सिंग थम्मेदो मदु अवोइबि थम्बर थमदब आई दि खंगजदेको अदुना असंगि थम्बिरगदि मोइना कदरगी ओइना बोट फंगनबा अदे प्रजा मयाम की कपलाव मरक्सिदा अखोजु कैनोमा हाइजन जी गान हाइजन बादु दबगि तोपिरो अदु सकुति सक्केदि ngarang हाइगि बिनि हौजिति लैफम थोएबा मोरेदा दे शुड बी मोरे राइट नाउ मोरेदा हौजिति लैफम थोए मोइना ngarang हाइगि बिनि कनाम लेरा मोइ कसु हाइजन लिने बाइना जे अदुना अखोय याम कन हाइनिंग दि अखोय सरकार की एम्प्लॉय नि न अखोय ओजानि न हाइबे लोग ओजानि तौबदुबु याम कन हाइनिंग दि तौबि गे हारगदि मोरेदा चलगा लान याउनि कायना हाइबा सीडी हाइबदि कसु काइदे को तौबदुबु चपि गे हारगदि आइना से इंटेंशन है दो सुम हाइजन बगे हाइजन लिबरा नत्रंग असेंग तौगे खनबि रिबरा असेंग तौगे खलगे MLA न कसु लान चलपगि मथौ गजु ता देने पुलिस ना आर्मी न तौदौने मे लान से कॉम्बैटेंट कामना दौने अदुदा थोइदोंना चटप प्रजा इमोशन दुदा हाइब और मुसै को अदुना असेंग बदि असम राइफल दा CRPF दा सिख रेजिमेंट दा
Indian Army da Manipur police thauna hapaga moida lan tau kapu terrorist tana na halu terrorist haire na terrorist di Pakistani terrorist already Laskar-i Toiba already Al-Qaeda already na taina na hat khaneba huziki cookie gi terrorist di Al-Qaeda dagi Laskar-i Toiba dagi hena sathi ramne ba sidi praja si manga kaktana praja mami kothokna mari thatana halabane ba sidi they are more dangerous than Al-Qaeda they are more dangerous than asai Laskar-i Toiba dagi hena sathi ba terrorist ne ba sidi asi sing sidi Army the Patana Haim Sagi, Center ki Home Affair, the Patana Haim. See, sir, this is the situation. Marita le sat Prazagi, Mammy Kotwe, at the Manga Tana Yale, si Haibam Sangimi. High so high day, Aduga Moina sum political ke Miles Lonabagi, Akui Amagama Hunabagi, Wapum say, City Incomada, Todona Canado Mande, Dauga Haga, the concrete measure, Lone Moina, reduce low, Tabo in Satabio. Ten political party na koi khara ni sigi mamang da koi chief minister ko na jage ha ba ki se thara ka takna lak sidum lak bani masida koi aroi ba warep long na ba ngasi MLA sing lak na ba khanghan gre na una na bai na sidai da kan gi thadore masida da MLA ten political parties ki kan sing siga chief minister una ba sidai koi kari consequences ha pe tare kari tholok pa yai kari kan torok pa yai ha bi na jingba masigi mamai se masi oje kam kana mai phang thoni se base tu una ba phai tel all political party ten party ko Moy ma'am si una sin simis na yare hai ko well and good yabiro aduga una biro unaraga masida khoi ai gi magi thira hunaba nataba rajniti gi miles launaba foreign against nataba si aina khambada concrete oina fajana khanaraga kaido this is thengabani this is too late yam thengabani mi 200 plus ta sirabani adi mi 40 plus ta missing oirabani asukmati warabani prajasini property lakhs of property crores of property mangabani adu masi sida adagi de khoi de maitei sing maroina maitei sing se khoi magi leibakta refugee oirabani they are refugee in their own country internet displaced person hai akoi refugee hai ne kallena hai jabani adu moisi masage lambi masage maramda refugee oirga leirabani yam condition is so worse sidagin worse ba leitre masi sida aina adugi MLA ni aina adugi party ni khanaba usumdre sidi manipur gi khanara dawnai ba sidi adu khanabiro tawbiro afaba outcome proportion tawdabu rajniti gi hunaraga ne matam manghan ma kholan ba adom de chathabida ba concrete measure ama pun chathamina bagi wakhamda chatpina ba ina appeal tawjeri moi kanom tang lakhochage UCG chairman Kuldip na irang thokli ba mafam sing amata khanglamdre mingonda hanglaga no tawduna leire loina na akogi but khakta thengaraga lan losin ba ngamloi mai besu chakhatpa mathau taina koi thawai mel na thambi ba ngasi Shanghai Express ke koi headline story na su ha phongbi di masida koi gi tha mapan hela nipan helak laba mapan mapung phajala ka dori ba lana sida koi Manipur gi thukai na bo hotnari ba koi kuki singi center amadi state langang na mai ba saduna kulai na thado ko but ni na thami du ga maram aduna koi but khakta mayok na be mahutta mantra pai ba mai ba sing da prajana onsin duna chakhatpa gi matam thodok ne hendok le na thambi re bo phamse masida oja masi mat thambi di kan oi ko poetic oi re moi kan se yamna lyrics am phaje edo tawbudabu si isum da ngakta ne ba ko akoi gi man moina ko na hiding si put ki plate ki natabida koi center gi role adagi di akoi gi leiri ba Manipur government gi role adi center na hapaiba hapabudi Manipur government na hapani honorable Kuldip Singh se ko security advisor to chief minister adagi di unified command si chairman si center na hapani hapabudi order do Manipur government thokpa instruction center de lam doine ba kai no we under 355 Manipur 355 ki makha de lei ne ba ujik se chenya pote ko koi logi wazani we are very clear about it Manipur is under 355 ni aduna 350 makha da moi instruction pir Manipur government hapani aduna tawri poti thawai mire na kari na hiding ba kholi sidi kam na te ngasai gi put sana ba du tawba sanai mi du pha ba kai na ko moi hiding idi ngasai gi thohali ba mi do Manipur irang sibu namdaba ngamdana sum naishallaga akoi gi londa da khoina haibada politics of akoi confusion thon bagi politics am tawri Manipur sa amana ma haina ma haini concrete ba measure am ta pi daba adugi posi muthat chumi aduga ngasai gi responsible person sing se mana mathau to bu changi tawdra na sindok tare na ko afaba mi du happy tare adugi pot chang pa chumi aduna masida yam kana hun bagi mathau ta de khoi we knows everybody knows akoi khange center na tawri rules karino adi state government na kaim tawbung am disna karigino anatraga masi tawning jibazala
अदे तौब याबना करी करी नो काइसे खनरगा हुजिक्ति वी सु वेरी क्लियर सिदना खोइना हुनरगना थबक तम तौदना सु ngangnara basan tawna ledina aina one day survival of manipur is that manipur as entity amoina hing ta ai hing pani chahi lising manga tawte ko hingaga manipur si entity amon international law gi makhada khoisi ko nation amoin lakpane adu sing loina mang doini ko mang kanda kanglu khade mut khidoini particularly maitei gu masi mut pa yabi chang sang wang le bo le tawri bi rang sila aduna masigi poche ko khangadabani adu natana yamen range gi hunna khona bi topiba tawbodo bhojite thawai me na hainingina who are the men behind such mayhem habne thoiba thodok sigi kado ki tholi no masi thingmangam dri kana kana no thidoksi maduda action tawsi haibe wari neba ain khamada masi am fabren kale thagasi oza koi ain harong gi thodang dai ngasi kano oina su koi headline oina su karab ga kana tawba amtang highlight tawjere center na thawirak tab dagi cm yang na mla sing resign tawna ba sem sakre habani masida koi gi press na phangma thajaningai oiba pawng gi matugina chief minister de ma ki minister mla sing chi punna me pham pangthoga akoi hujiki state ki oiba phibam sing je khana nei na rakanda koi gi demand sing central government da akoi piba ngam dragadi pham thadokani kaina haiba sigi kano se ma tawri oda masi kadai phawba chumgadori bana chumaga da masi lokholai ba khongthang si masi outcome se kamai ning ibes hojiki se masi mari yelene re ko akui arambai timna minister mayam se kawi na ko tangku mari da kanga da kawi kanga utra da lau kholoi na kawre aduga sideline da akoi meeting tawi hai aina khabar ama paaba da ko sanga express paaba da hai sa adugi kaino si meeting tawi da hojiki du di yaudre koi resign tawba khotpagi mass resignation tawba khotpa dumadi yaudre ba ko yaudra su aduju khanaram ba yai ko ade khar lakta bagi list ka su yawe adana khoi nam kana pause am clear di oite adu press ka ida yaw social media da ka yawri ni na khar di suma mori na ko khoi gi nuksi sitan una leng ba ya de du ne ba nuksi ka silang ne ba ko tawbu mass resignation ka na kham ain kham da masi uncall ni thodona dum resignation taw mo ta mathau taw ne na phaidna ko resign taw thoka praja mayam si da akhoi resign loi tawre akhoi tu e ka na hai ba se kham da madu aina khama nupi wanti ko madu mi moi begi magi kaino integrity du leita bane ko ai asing thok do natro ai oza ni na like tak po satra hen ba sine ba mama po ga di isa sing semak apha mi hen ba du ne ba natro amai to na sarkar si di moi law and order ji pha thamaga rule of law na khona hu ba so ai law sabab yu law si le champu kangpu pi law se tharaga adagi the center da una da mo am chalaga center da this is state subject ni mi law and order state subject ni kai high bom change ba unified command is state subject engon da pi ga da ni kai na mating ngai na thabak taw adu ne phai resign taw du charu ko adu gi pod chat pa phai ada aram bai tim na ga kawi kholi hai moi du kaw bo ko mla si kaw ya da there's different thing ni taw bu da bu koi khanaraga koi civil society organization obi ai adagi di mla obi mantri obi whoever maybe akoi lairi ba condition ji da akoi gi naga ge mla ga su yohnu phaidan ko yawraga dum naga maite na hu song tonga song thok su kai kan da phatte ba manipur mla di member of legislative assembly hai bani tawdo moje constituency amadi karak pani once elected orgadi moje mla kaure member of legislative assembly they represent the manipur ki lawmaker ni moje aduna masi phajana phamin naraga ne moina bu pullaba ngamdabadi leitabani ko democracy da khwaidagi decision maker khwaidagi highly authority orise mla singsinebu they are the final ne assembly law war ebesi loire parliament law war ebesi loire kanamta namadu fair higher court ka challenge tawba ultra virus oiba judicial review tawba there's a different thing aduga mois neba akoi khwai powerful orise democracy da aduna powerful oiba mi sing power pai de type ta leibese simadi am no idea mogi power phasina view exercise their power in a legitimate way and in the rightful way adu targadi manipur irang si adum khargi makhai di ko 100% na su 99.9% di phan bangam gone ba ko adu ai khawda madu we hope for the better adu tawdu resignation tawraga khoi resignation tawra kai do mo chin du jubo atobu lam da chin na do ya kra ma tawra adu sabudi mogi aina solution sini aduga aina tawngam mana sini kai low tare adagi akhoi su am kana ngang mi ni amai tawna society sida khaga intellectual haigadra mai field da khatang khangjaru ba pajaru ba mi mayam ngang ba si lobiraga ne akhoi se pullaga tawya ba si tawda ya ba si kai taw adugi kok sum sinaraga tahubum changi madunatna resign tawga akhoi solution purakani hai sidi am ngamdana tawrini there's different thing ni aduga resignation is not a solution na thamne
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ प्रजा मैम लो प्रॉपर्टी हम थाजना अखोने पीख्रीब अखोगी कनोसे सिन्नरिनि चही मंगाई पोचे अदो तारगदि मसिगी दायित्व से निंगथीजना लौरे हारकांदा अखोने चेनबगी महुत हाइजब तारे अखो पुन्ना पुनसलगा यूनाइट ओइना थबकसे पांगथोकांदा मसागी इंटीग्रिटी लाइना थबक तौबा अदुनि हेना कनो तहनिंग हाबिसे थंबिरे ओजान थागचरि ओजा याम नुंगाइजे ngasiगे अखोगी नॉर्थ ईस्ट विंडो के अयुकी न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम सिबु सरुक याबिदुना मपुंग फान बिबिदमक्ता अमुकसु हना अखोई काय खुमनजरि ओजा डॉक्टर युमनाम प्रेमानंदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मणिपुर यूनिवर्सिटी ओजा अमुकसु हना थागचरि